lava e whatara whatu Samoa nei tula fiafi ana mai se sina whapoponga mo lau Samoa talungonongo i le amatanga fo i nei vai aso. E tamoa i talalo o whanga solo na rongo puia di ipea matanga luenga soifua maloloina. Malpulenga tangata ta whao mai mua le mamalo la tinu ina ia wha amalo sira wha ngaina o le porka na me wha teknolosi o wha ingoina Samoa Travel Tracer app mo puipuinga lau tele tau soifua maloloina. O se aterenga nei i le reporti. I le tele ai o porkalame whalawiloa o mai au na whaatino mo le una i o lea porkalame o whaatuina i se komiti whapitoa ina i auna i a atili le whaongaina o le Tracer app. O le asole na whatauta e se whanatanga wasenga tustala mar komiti o sui men tanga lunga soifua maloloina. Pūlenga o tangata ta whao mai moa. Kampani i telefone Vodafone, te GSL mana paanga. E ala le whaalawiloa ati Indonesia vaenga. Mo le sila fia ma manula tunu a wala man puipuinga lau tele la tunu. Mai a fianga COVID-19. Mo le sila fia se te mana whaalawiloa i aile nei porkana me whaatekuna losi. Mana sauno aile ofisa sili are pūlenga. I le tā ua le longo pui ali i peo le mamano le tunu. Mo le whaonga ino lea porkalame. Mana mata mana wa se te mana whaasono tātou whaalago i runga TV, i runga radio, e le mata i runga tātou social media. I runga tātou tino sola ia. O le turama tōrero le tuaina pula le tōtero tātou wano. Awa mai a oina whaamaina mui a wado huinuna o ala reo. E ka pena whalawino o le turama tātou app. E me se fōi le whainga hūtele mo le no pusi le fia tātou wano. Wano o mosi a rau. E toi a tiri na whapeona toi a whaloa i le tātou tene. E se ro whapeona i le tātou recent applications. O le nei porkana me whaatekolonosi o se metutie e whaonga ai telefoni mai au ngā te ringa ruenga. Mō puipuinga lau tere tau soifua maloloina e matai tū, matuli lo ai tangata lo o masalomia e whiawea i e whama e mafua mai fisota inga wawa lata. Na sauno le sui ofisa sili le sunga tangaloa Dr. Robert Thompson. O le nei porkalame o whaamalusia umai pāse se lo fuafua malanga mai. E se whiawa fisota inga mo whaamataranga tau soifua maloloina. Mas ponto uma escola o companhia maravilhosa e a mexer com ele faz se de por a peroncia ele pula le slow uptake e o launch ne kako é a setembro Malaysia amba pelo foi na África para o brochure and it was it's a requirement for passage uma lá eu com o quarantine a ver brochures look at downloading before they did the quarantine site, look at downloading an app as a requirement home of quarantine environment. Ia mamako whaamalusia po e kura whakopasa sindia pawai mai o tupa mai ale o chino whakakoa. Ia o ke roro ke le koisi pai mumena ngai o ma a tupa paanga mai ke quarantine. Ia pat ke le ane pat le kua ia mai le sisi pule participa che ama quarantine ia pe ke ama quarantine po ti ia pe ko sui le pe ko ia ya lama pai ma ko ni ia pe ka ko do ia pe ka ko do ko ma pula pa to la ka marusia ka ma zanga ia pasisi uma ko quarantine upload app ko quarantine Mai o mai le masina Januari tau sanga nei i le aso luas fulima e wha whetou se lau ma le fitu i la tau sama whaiona le sitala. Talo na whaana wiloa lo e o le ni porkalami. Ma o le vaenga wa amata whaana wiloa company telefone te GSL ma le Vodafone. Moa la tau paanga e mai se whawa ui peo whaana wiloa at pūlenga tangata ta whao mai moa. Solo ne mogolese mo Samoa tau rungolungu. O lo atu mau pia Samoa i la sanga luna lua po lan moli o polo a inga wha lawe whafosei. Ma o si tia fo i le tolu se fulu lea whaio i lato o wha maonia o awhia COVID-19. Ma o lo mai tau ina leia mtanga luenga soifua maraloina i no fuanga o lo wha anu whese ai. Se ateringane nei i le report. O lo tu mau pia Samoa i le la sanga lua po le lanu moli o polo inga o wha lawe tutupu whafosei. E o mai le tae ao le aso sa so tolu se fulu i Januari luafe lua. Na sei ma vai atu nei. Ua whaamawina le matanga luenga o le soifua maloloina le whaupopoai. O le toa tolu i la tau fo wa afia i le siama o le COVID-19. E au fiai ma se alu alu toto e whata usanga le matua. O ia suenga sa whaatinoina lava i le tae ao le aso sa. Bo i la tau uma o lo whaanofo e sea.
e au fiai le pasese na malanga mai Brisbane i Ausitalia. Whatase mai lantou Samoa au le kilia ino le maa. Mai ai lantou wa fia, wa whamauina ele si itia nei le tolu se fulu le au whai antoa, o i lantou wa fia le COVID se fulu iwa, i to tonu o le antonu, o loo whamauina foi, le malolo si umo i lantou nei, mai le aini a unga o le whaama i o alia e mai ai lantou uma, wa whamaunia wa fia. O lau whainga luenga atoa fo i Samoa au i le nei ngā luenga, o loo whanofo e sea, e le ai se isi wa afia, se ia vanga na aitau si soifua e to o lima wa afia o loo whanofo vava aia, i le nofuanga whapitoa i le whale mai ma to tua, ma o lea foi o loo whamautu mai, le ai i leo se whamauninga ua sao mai i tua le siama, po le nei whamai le mamalu lau tele o le atunu. O le taimine i o loo ngā lulu pēle komiti o whaalewelawe tutupu whafosei, whapēle matanga luenga o le soifua maloloina, a wale matai tuina le leo i lantou wa afia, ina ia mauti noa na saunga le mua na tunu, maile nei whama i ungonga. O le awhaua ufoi o na longo ina pēle mamalu o le atunu, i le anga inga o le whamai, ai meise o pui puinga talafia ngai, i le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. Inisia tala le aso na whaatula e se mai ai le suyo sifono le tu malo whaaparota whareata numero tolu. Mo le luas pufai tu la e le mawhai e ona toi awai i tawalu manga o le fono usua pare mene e le kanarere i whanu mo le reporti. O le tiu te rawa i ona fua o le whaatonton folau tūlanga sangtonu o tātou ngā ruenga. E meise o le tausinga o tūlanga mamalu mai le alo i o nei fono au au whai tūla fono. O mol mawina no foa i ala whasalalaunga nisi mta upu tutoa. O whaalau i loa whaalau i tere se le suis fono mo whaleata numero toru. O manatu o te tau na whaiswhai unga i tau fia aile toi tūrai mai o nei tu a inga whainga. Leanga o tau mamai na aile mamalu o le parmene. O le whatula e seina leo le suyu sufono mo le tu malo whapalota o whaleata numero tolu mo le lua se furufai tu la. E peo na iai le whonutanga le pale mene, le sausuia i le taia ona li la. E se whaalinga na tu ina mai le whafonga whetalai, le awhionga ia papali i li o ta euma se pau, na ia wholasi ai le solia le suyu su whono whaleanta numero tolu, o nisi o tu la whono tu mau, o lo whaimata i ala o le mota. O tato tu la whono tu mau, o aia ingan whamaonia le whono au whai tu la whono whatatia, e ta iala ai le whainga o le tato ngā ruenga, mo wha moenga. Le tausia le mamalu ma le alo ia o fono usu le tunu. Wa ta oto ai foi mau na au lape, mo le puipui o solia o tu la fon tu mau. E le o muta pera le tutu iatu ma le wha manatu atu ale no foa. Peitai, wa o mo le mauina, e lava su fono la tu te lea mana ia ina no foa. O te toi whailo atu. E le whaatanga ina on sa unua sa su fono ina ta upu o lo i luma o wha msinonga. Leanga i onu wha leanga ina ai te tau. A vaenga lo a fia i am ta upu. E le tau foi ona whaien whaasalaunga whalau i tele e so ta im ta upu o tātou tau manga tua ia se ai whongtalai ma tātou whae unga sa whai. Sa vaenga o whaasalaunga o whaasalau whalau i tele su mamaru, mua. O tua ia se ai whongtalai i am ta upu i su whono whaapopo. O nem ta upu o lo i luma o whaamsinonga. Me peo na o ta ua e tapu e tātou tūlafon tū mau, o na tautalangia se mta upo lo whaatari se i unga whaamsinonga. O lo whanonoanga, o le tua ia se seo no fua, ma ua tai se ina tuai foi, ma le whaafonga le tunu ma le langi atoa. Lua. O uman whaatatia li poti o susuenga le ofisa o le fono whai tūlafono, e whaatatau mta upo na la ngā loia siri taluai. I te unga o le whaavae lua o ma tula fono fanua masuafa lua o. Sa ofor sia manino i tono maota nei la survalo Januari, lua. Le mafu anga taua, o lo tausa ili ese fafo nei whawhita audi. Ona wale mau tonu le tunu, po fea tonu o ta oto el sao o ia tula fono. Pau ale o mafu anga na umai yaili poti o susuenga le maota. Peitai. O whaasalalonga se, whaalawe tele le suis fono. O whaaloa tawa ele tunu e whapea. O se ngai o inga na whaia le waenga whaia le fast. Ina ia tua ia ele HRPP. Wa ese le whaamarmanga na oforsia.
na mafu ayo na mai lipoti par mene ese mamau whaamtalang se whaasalau e suis fono. O le mai ai o le forasanga le fionga le fonga fitalai. Na whaatu ina iloa le lafo le fionga le Minister of Sota inga ma whaamtalanga whaatekonolosi. Le fionga yanto lupe po mulinuku o ni semu. Ma ua o se whailangona. Tēnā e mai se le onga le solia le tātou tū la fontu mau. Tālo whae lau whionga. O le amana iel pula no whoa. O le pāle mene o le atunu. Mana to le ala lewa. Tula ia e whatu le lafo e whapea. Sai me tula fontu mau ono 5 pui wha. Tula fontu tu mau iwa lua o lona vainga wha. Na ia tu e se ina tu fono mo whaleata numero tolu. Mai ngā luenga fono au whai tula fono. Mo le taimi e lua su whai tula. Amata atu le taimi. O le lafo wa ufatu inatu. Ma le whalo al tele. Sa tau mo whai atu le sui su fono whaleata numero tolu. Mo se avanoa e talia i le lafo. Ma le unga ua tu ina mai. Peitai. E le imanuia ina ua te ena le fonga fetalai. E tu sa o tula fono tu maul maota. E whionga fono. E mosi na wanoa na oa luai le matua inga. Pala lava. Le savongo. Fa maru atu i lau whionga sui maru i sa no tu samtatu la fontu mau. Na waru fa fa lau interview TV. Ia leo mo manu malo le ioe. E le kana le fano mo sa mo taulogologo. O le mai aso nei lea na amatai o ngā alo mawhana o le atunu. E wha o ngā inai ala whasalau. A le ala ata le University o Samoa. Pata si ai mala ata le malo. Se vaingane nei i le reporti. I le whenga ia yo le atunu ma vau whama e COVID-19 i le nei mai tau. Talua i le tau no mai i o tātou lo whanua whama e COVID-19. Wanga lue ai nei matanga runga o ngā tālonga manganu. I sa tūlanga whaanatina ti ina ia whawa upeo na tu uina tula o nanga. Mo o mia mo wano ma whanawa o ngā. Ma o le vaenga sa tu ina mai ai porkala me whaatatia mo wasenga ta itasi kolisi. Whapea o ngā tūlanga lua. E peo na amatali ai le so. Mo walolo au tau ina kolisi o la whasalau ina matu sa o mai ala tau porkala me matau. I le ala whasalau la la atali University o Samoa. Awa o ngā tūlanga lua. O lo tu ina na tau porkala me i le televisial malu Samoa. O le tūlanga wa mai tau ina i le whaanga solonga luenga whaatino matanga luenga. Awa tau whatasi o se vaenga whapitoa. Ina ia tāpena ina le sona mata puta ita se whaonga ina i ala tamariti o. Whaapea le Facebook ma isi au ananga whatekonolosi. E mamoli atu ai au ananga mo le whanau. Pe a whai e wha umi o na yeile atu nuu. I wawau o le whaama i COVID-19. Solo nei mawalese mo Samoa taurungunungu. Ma ole a whaia sina marolonga pupu mo whasalonga whapisinisi. Ona toi tariu mai lea manangana whapretania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga o la wala ata le whakasa TV. I poa so lua vai aso te itasi le polkalame wa ili le anto ponopona le afo le valu le afiafi.
Talfalava and welcome back to your TV2 News for beginning of this week. Leading our bulletin, the Ministry of Health and Samoa Tourism Authority are in the process of informing the public to encourage the use of Samoa Travel Tracer app for public health protection. Your TV2 News was also there for a report. The app is a collaborative initiative between the Ministry of Health and Samoa Tourism Authority. Samoa Travel Tracer is a public health and safety tool that's a key part of Samoa contact tracing efforts. Due to a statement stated that the task force met on Wednesday 26th of January and its membership includes Ministry of Health, Samoa Tourism Authority, DigiSouth, Vodafone, the Samoa IT Association, Samoa Chamber of Commerce and others have agreed to work collaboratively to achieve its shared goal and support national efforts to protect the country from COVID-19. The app was launched in September and the total number of registered users as of today is 4,507. This is a very low considering there are more than 100,000 smartphone users in the country and an extensive range of promotional efforts targeting our local community to grow awareness and incentivize people to download and register continues to be implemented. DigiSouth and Vodafone have started to roll out enhanced promotions targeting their subscribers. This includes free data to download the app, SMS Plus, and competitions and others. Samoa Tourism Authority also continues to implement its promotional activities and is reviewing additional tools to drive usage and better understanding of the app. Solone Mobilese for TV2 News. Samoa is now at alert level 2 or orange color according to the state of emergency order, and the total number of positive cases is now rising up to 30 and all remain asymptomatic. Also, they are also isolated and well monitored by the Ministry of Health. Here's more on this report. Samoa is now at alert level 2 or orange color according to the state of emergency order. On Sunday the 30th of January 2022, the Ministry of Health has been confirmed that following the implementation of its regular test scheduled for all persons in quarantine, 3 new positive cases have been identified from among the passengers, including a 4-year-old child. From these new cases, the total number of positive cases is now rising up to 30 and all remain asymptomatic. The Ministry of Health also confirmed that all frontline workers in quarantine, other than the 5 nurses at the isolation unit in Matootua Hospital, continue to return negative cases after their 3rd round of testing. Currently, there is no evidence of a community transmission, but NYAG, together with the Ministry of Health, will continue to monitor the negative cases together with those who return positive to make sure the safety of our community from COVID-19. Elkanale Elifano for TV2 News. In other news, the Member of Parliament for Faleata No. 3 constituency has been suspended for 24 hours from his seats during the Parliament sitting this morning. Elkanale Elifano with more. The Member of Parliament for Faleata No. 3 constituency has now been suspended from Parliament for 24 hours during the Parliament sitting this morning after the Speaker of the House, Honourable Papali Ilio Taelmasipau, raised issue with this member. The Speaker stated in the Parliament that the senior Member of Parliament had preached standing orders when he had made claims outside of the House regarding reports that are not subject to discussion at this stage. The Member of Parliament was also cited by the Speaker of the House for making public statements about the parliamentary findings into the Land and Titles Court legislation, and secondly, pending court cases involving both parties. Papali said the Land and Titles Court report was tabled on the 20th of January 2022, and he had ordered that the findings in the report should not be discussed beforehand until it is debated in the House. Furthermore, he said the public statements made by the senior Member of Parliament regarding the swearing-in of the additional women in the Member of Parliament misled the public about the basis of the Speaker's decision. According to the Speaker of the House, the cases are before the court, and the comments by the Member of Parliament are unfounded and misled the public. He also added the Member of Parliament's action reflects his disrespect and disregard of the Speaker and the dignity of the House. While the Speaker made the announcement
the Minister of Communication, Information and Technology, Honorable Taulogologo Pomulinuku Onisemo, interjected with a motion to suspend the Member of Parliament for Faleata number 3 for 24 hours due to the seriousness of his offence under several sections of the Standing Orders. The Member of Parliament for Faleata number 3 intervened in a bid to respond, but was denied the opportunity by the Speaker. The motion by Taulogologo was passed by the Parliament, and the Member of Parliament for Faleata number 3 was ordered to vacate the chamber for 24 hours. Elikana Lelifano for TV2 News. Students commenced their educational learning courses this week by using the National University of Samoa and the government's media broadcasting channel. Here's more on this report. While Samoa is under the state of emergency this season due to the presence of COVID-19 virus in our country, the Ministry of Education, Sports and Culture is now working with an urgent need to continue to provide needed services for both primary and secondary levels. The Ministry also provided program plans and timetables for each class in colleges and primary schools commencing today. For college students, their programs and courses are broadcasted on the National University of Samoa television, while the primary school's program broadcasted on Government of Samoa TV. This has seen the progress of the ministry's work to organize a special unit to prepare lessons and individual subjects using media and radio, as well as Facebook and other technology services to deliver services for children, or if the country is prolonged by the impacts of the pandemic. Solone Mawalese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maulfay unga naro sa mo Taulogologo morning afiafi. Sa isang na popong alas sa tayo. Montay mini tofa soifo. I am a customer I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay. So much for water.